Ua nui ka maikaʻi o ka CD mua o pili I ke ao, me kālaua mau mele nahe I haku ai a o ki leo aku, a ua make na e lao e puka mai he CD I leo iki mai I ke ano o nā mele. He mau mele malie maka CD mua. Aka I ka manawa e mea hoʻokani ai I nā mele. ʻAʻale hiki ke hoʻokani I nā mele malie no ka pōholo koʻa. He pono ke la mau mele ano ʻeu no ka wiki. Ma ka Kūpaoa CD e lua o English Rose, o I aku ka e leo wana mele a kupono no ka hula ke kahi, e like me ke ia mele o Sweet Apapane. We're trying to contribute to growing the base of Hawaiian music. And so we're trying to work with the resources that we have, the teachers that we have become friends with, and the hula dancers that we have, and very talented colleagues of ours in putting out quality Hawaiian music. He aloha maoli ko laua no ka hula ki'i ana laua ia pilina kulohelohe ma vaina o ke mele Hawaiia me ka hula. Hula is important for us. We feel like it's another vessel that makes our music more accessible to as many audiences as possible. Sometimes people who don't understand ʻŌlelo Hawaii, they need the expression and also the motions to tell the story for you. E holo aku no I nā hale ku ai ole kele aku ia Kūpaoa kikose o muno kaukope o English Rose. O waunu ke o Amy Kalili no Sunrise ma Hawaii News Now. Aloha.